ndabasuhuje mbaye ikaze kuri Chabi Esport amahoro y'Imana abane namwe aho munsi ni wa mwanya tugarutse kuganira ku makuru y'imikino atandukanye agezweho ari kuvugwa mu bice bitandukanye by'imikino by'umwihariko turagaruka kuri Champions League forma nshya ikomeje kugenda iba ni ku munsi wa kabiri wayo aho ikipe ya Arsenal yazaga gutsinda ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego bibiri byose kubuza ku kibuga Emirates Stadium mu gice cya mbere byari bihagije ngo umukino ube rezilita ibonetse yawo dore ko igice cya kabiri ikipe ya Paris Saint-Germain yaje ikataka ariko ikabura igitego dore ko yanakinaga idafite umukinnyi witwa Ousmane Dembele uyu mukinnyi wahagaritswe n'umutoza avuga ko adari afite imyitwarire myiza. Ikipe ya Arsenal yatsinze umukino wayo ibona amanota yayo atatu ya mbere muri Champions League dore ko umukino ubanza bari banganyije n'ikipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyane yitwa Atlanta. Paris Saint-Germain yari yatsinze ikipe ya Girona umukino ubanza. Resultats zavuye ku yindi mikino yabaye ikipe ya Red Bull Salzburg yatsinzwe mu rugo n'ikipe ya Brest ibitego 4-0. Ikipe ya Stuttgart yo mu gihugu cy'Ubudage yanganyije igitego 1-1 n'ikipe ya Spartak Praha. Naho ikipe ya Inter de Milan yaje kuba itsinda ibitego 4-0 itsinda ikipe ya Crvena Zvezda. Ikipe ya Borussia Dortmund yatsinze ibitego 7-1 itsinda ikipe ya Celtic Glasgow. Naho ikipe ya FC Barcelona mu rugo yatsindaga ibitego 5 byose kubusa itsinda ikipe ya Young Boys yo mu gihugu cy'Ubusuwisi. Bayer Leverkusen itsinda ikipe ya AC Milan igitego 1-0 mu gihugu cy'Ubudage. Naho ikipe ya PSV Eindhoven yanganyaga igitego 1-1 n'ikipe ya Sporting Club de Portugal. Naho ikipe ya Manchester City yatsindaga ibitego 4-0 itsinda ikipe ya Bratislava. Naho amakuru yandi yakurikiye Champions League nuko umutoza Michael Arteta yavuze ko yishimiye umukinnyi Marco Merino waje mu kibuga asimbuye mu gice cya kabiri agakina umukino we wa mbere mu ikipe ya Arsenal nyuma yo kumara amezi 2 ari mu mvune yaguzwe yaravunitse akaba ari mu bakinnyi bitwaye neza. Avuga ko bakoranye umwitozo umwe gusa ariko uko yitwaye yagaragaje ko ari umukinnyi mwiza utangiye mu ikipe ya Arsenal azabafasha muri iyi mikino ikurikiraho. Naho ikipe ya Barcelona mu mukino wa Champions League nayo yakiraga umukinnyi witwa Frankie de Jong nawe wishimiye kuba agaruka mu kibuga nyuma y'igihe kirekire n'imvune zitandukanye hafi umwaka urenga. Uyu mukinnyi akaba yagarutse mu kibuga nakavuga ko yishimiye kuba agaruka mu kibuga mu minota yose yakinnye akaba ari kugenda akomeza kurushaho kugenda amera neza. Akaba umwe mu bakinnyi bagomba kubafasha ikipe ya FC Barcelona iri kugenda ikina yabonye amanota yayo atatu ya mbere dore ko umukino ubanza Barcelona yatsinzwe n'ikipe ya Monaco mu gihugu cy'Ubufaransa kuri ubu ikabonye amanota yayo ya mbere itsinze ibitego 5-0. Naho umutoza Pep Guardiola yavuze ko yishimye cyane ubwo Iker Gundogan yatsindaga igitego akanitwara neza mu mukino batsindagamo ibitego 4-0. Yavuze ko yabonye Iker Gundogan uri kuri level uri ku rwego rwa mbere rwo hejuru yamushakagaho. Uyu mugabo uri kugenda yitwara neza wagarutse mu ikipe ya Manchester City avuye mu ikipe ya FC Barcelona. Avuga ko guhera ku mukino wa Newcastle bakinye muri weekend ari kugenda azamura urwego agenda agaruka amera neza n'umukinnyi nawe wishimiye mu ikipe ya Manchester City na level ari kugenda agarukaho ku rwego rwe yahozeho. Mu ikipe ya Borussia Dortmund ho n'umugabo witwa Karim Adeyemi watsinze hat-trick mu ijoro ryashize akaba n'umukinnyi w'umukino waje kuba ava mu kibuga ku minota 46 akaba n'umudage wa mbere ukoze amateka yo gutsinda ibitego 10 muri Champions League atararenza imyaka 23. Akaba ari umwe mu bakinnyi beza bagaragaye no ku mugoroba washize ubwo yanahabwaga igihembo cy'umukinnyi mwiza wa match bakinnye batsindamo 7-1. Undi mudage witwaye neza nawe akaba ari umukinnyi witwa Florian Wirtz akaba ari umukinnyi w'ikipe ya Bayer Leverkusen nawe akaba yagize imikino 2 myiza yakinnye kuko umukino wa mbere bawutsinze ibitego 4 byose kubusa iwa nimugoroba bakawutsinda igitego 1-0 ko afite amanota 6 akaba ari we mudage wa mbere ukoze amateka ukiri mutoya cyane yo kuba man of the match muri match ebyiri zikurikiranya za UEFA Champions League.
naho umukinnyi Erling Brot Haaland rutahizamu ikipe ya Manchester City watsindaga igitego ku mugoroba washize yakoraga agahigo ndetse na statistique akomeje kugira nziza dore ko muri Champions League mu mikino igera kuri 41 amaze kuba akina. Uyu mugabo afite ibitego 42 bivuze ko afite ibitego biruta imikino amaze kuba akina. Numwe mu bakinnyi bakomeye beza isi ifite yo kwitega ko akiri n'umutoya cyane atararenza imyaka 24. Mu ikipe ya Borussia Dortmund tukirimo umukinnyi witwa Segu Girassi. Uyu mukinnyi akaba amaze kuba muri iyi sezo mu ikipe ya Borussia Dortmund ayitsindira ibitego 5 byose mu mikino 4 iheruka. Uyu mukinnyi w'umunya Guinea akaba yatsinze n'ibitego bigera kuri 2 mu mukino wa nijoro bakinaga wa Champions League yabonetsemo ibitego 32 mu mikino 9 yakinwaga mu ijoro ryatambutse. Naho umukinnyi witwa Robert Lewandowski akaba mu mikino 10 iheruka yose akaba amaze kuba atsinda ibitego 8 atanga assist 2 mu mikino amaze kuba akina muri sezo. Numwe mu bakinnyi nabo bari on fire bameze neza bari gufasha ikipe ya FC Barcelona itanameze neza igenda itsinda hamwe itsindwa ariko mu gihugu cyabo. Uyu mugabo wanasoje championnat ameze neza kuri ubu akaba mu bakinnyi bameze neza mu ikipe ya FC Barcelona. Dukomeje mu ikipe ya Arsenal umukinnyi witwa Bukayo Saka akaba yaje kuba atangaza nyuma y'umukino akavuga ko ikipe ya Arsenal iri close kuri Premier League kuba yayitwara. Mu mwaka 2 yashize sezo 2 zashize yagiye igarukira hafi igenda iba iya kabiri ariko abona ko ari cyo gihe mu mwaka wa 2025 bari hafi cyane yo kuba bakirukana igikombe cya Premier League nyuma yo kuba yaramaze kuba atsinda igitego cya corner kijyana mu mukino wa Champions League bakinaga n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Naho umukinnyi Kylian Mbappe wanagarutse mu kibuga ari buze kuba akina kuri uyu mugoroba bwo bari bakina n'ikipe ya Lille yamaze kuba ashimira nka kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ashimira urugendo bagiranye n'umukinnyi witwa Antoine Griezmann bagiranye wabaye yasezeye mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Naho umukinnyi witwa Mason Greenwood wagize isabukuru